Салгы баран хебет Россияға биллериллибет народ айымнетін сылыгар. Жон күйде кыталыктара народный фольклорный коллектив төрүттемите түрдөн үбілөйдәк сыла түбәспет. Нюрба марыгар бар ансамбл туғынан салаячы Саргылана Федорова кепсир. Сирсир дүнен сибәкки сименин, талағыр дүнен жарға варзардылын, чырылыктыр жолугар, чырылыктыр жолугар. Быйыл жөнкүйде кыталыктара оғы народный фольклорный ансамбль репертуарыгар хаңа сүйрән киллерен кырымпаны киллерди бит. Бастакы кырымпа Сунтартан Попов Дмитрий Александровичтен эдерген мастер ол ыппыт кырымпатын бу оғылырға билгендерен оларабын. Онтон салғы уусалдантан мастер Тимофеев Василий Тимофеевичтен келияқтақ. Түгенінен туханан мақтанықпын бағарабын улуспут бағылығар Алексей Михайлович Иннокентьевка кені бігияқа бұл кырымпа ылар бітігар көміліс бүтігер. Онна түгенінен туханан бұл жөнкүйді кыталықтара оң народный фольклорный ансамблі бітерен республика арас мұнығар үләлі хиджар выпускниктары билигин жарыктан хаджар оолору, онна ансамблы бастан териян үлелеппит, убастабыллах Екатерина Николаевна Григорьеваға улахан мақтағбын тереддімін, онна үбілөйінен ағарделейбін.